The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Rilang Cricket Club kalayo banraya kanam Lahduh jong 4th Eastern West Khasi Hills District T20 Cricket Tournament kabla penyat da Eastern West Khasi Hills District Cricket Association hamadan yalekai ka Khatsau Pra College Mission Mairang. Rilang Cricket Club kalayo banraya kanam Lahduh hadian bakala Pynliem ya ka Mawshut Cricket Club dah nyau pusauran haka jengkon final men haka nyau regular arajar arpun riu. Hagani keski lawan bansak hilang da uba regional Kharkamni Honorary Secretary ke Meghalaya Cricket Association kumukongsan u Dr. Bolnes Nong u Principal ke Khatsau Pra College uba Beltisar Rani Sordar Kasnong Mission nalor kiwe. Lasam ru yaka kusnam Shaki Lahduh da kasong pisa ke balong laipo hajar tingka kat ba kabawan ba arpat kala yo khatsan hajar tingka. Yaka kusnam Player of the Match layo ban Cordoba Kraw Marngar ubala yo ru yaka kusnam Highest Wicket Taker kat ba yaka nam Player of the Tournament lara do ba paya Mdor El Maunai lambat kiwe ki kusnam. Ready? 1, 2, 3. Kawi kadi ke pangasa nut naduk por pangapat dan HMCA ngai si ya ki list ki players abaki notify ba issue ki notification pupun khamtam ki kanthe ki din ne ga thai ngi chungpi naduk pinang dan nagu west ka sales pila penmi pun ki players ki ba represent ki state ha ki parok ki categories kapala banam belaran je ka state ka chungi namar ba ngiduna shisha ki player kanthe ringi don bakpat ba yo ni jala nagan district ka jongpi ki player ke represent ka state bat ki bila kai baharu gumla keren ba baya manta daya ka tu sungi nginan hagoti ki selector jong ndutli ki district state ki jongi lain naga asam bat ka agartala i ka ni kerteng gamlami nagi langut ki players naga state Meghalaya kerteng jongi bat mentai dang ila kai kholoi tarik Bangalore dadin katu Bangalore kena ka zonal kisalit siya Pondishiri balila ila kai sa multi days tournament kebadan hapo Pondishiri kani kadi buram ko pakharaw pasiwi player under 23 i chachi mo abizal CM i dang si job mene ila pa video atur beki job te kani kadi buram ko pakharaw siya yangi ka state khamtam yapi papiura ki players 100% ka state jingi banwara ko buram ko pakharaw ya ka chala ka jingi bro Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya